Taro ni pale iramping ki aklebarakan na dosa-dosa nga kukui. Sa komangi nang kawa ditatamba pahat tak mana makoto perupahan na tumak bicarai. Ko ito perupay mang nawadingi lesu lori lalang aga pura na jalong ipuang Allah Ta'ala. Mamulangi ang kariyasang dosa syirik. Ya narito mapadua ripuang Allah Ta'ala. Madicing rin na pasumpay makuto furyare gariaran na ataputapung bicara-bicaray. Betul na ada mapadu pong Allah Ta'ala rin na pasumpana ang kanasumpa sa lain na pong Allah Ta'ala ang kanetaw rilain na pong Allah Ta'ala yariga mapadu na saba ang kana natapari nang kana kajajay yariga di na itamata rilain na pong Allah Ta'ala pada na sanroy ya juga makutan hari sanroy ramalan nasib na sangi anana makukue sanro yang mengaku misangi di ini tamata padahal dalam nagamata pong Allah Ta'ala mibawa mulle misangi di ini tamata riolo rimasiri ang kasih di raja riasangi Raja Zahir Baibar Raja Zahir Baibar punai koritu afauling tamaka lupuna gang kana ding faulai koritu mulai rasang salibia oleh barai nia non letuk kali oleh tartar ya iya nahi ampe kido nahi Raja Zahir Baibare megaladana tahu macin rolai baka mak guru kolina nayakia angka to tahu matapa lori sandro patu-patu agan ako gotero kajajan ni rasang gerhana mas kunare kunineta riol nase makada semma ulang gerhana bulan aga pada melau ni ko sandro pada melo tangga di sandro patu-patu maka dai sandro patu-patu yang katura jamatu mate ya watiro dua miraja masag dua miraja fauli dua raja tamaka ritaurinna ania angke korito anggotana di Damaskus rasang Abdul Qahir ya. Jadi raja na tapu mati engkang gotana rasang Abdul Qahir di Damaskus. Nasaba alena cai nakan nabicara nakan nataroada na yurusan rapat tepu-tepui narima kwanoro adupai ni yaro Qahir lor jokari Mesir ya non likahir jokari masiri nasaba akata melo irracungi iro kahir supaya mati ya nasaba angkana honang kalinga dari kadan isan rapat-rapat nayakia nasaba salah alai kaca gangkana alena sendiri minum irracungi ania iro kahir salamai ya dari makana rumajani asan dari sejarah mati majai iya nasi dia akli barakang ni boleh disegai igan akli barakang apa duang ia mabiasai maka solang risese na di rufatawe bahkan mancaji kuritu dosa batu anu murosidi dengan agama ta kerepong Allah Ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala dia nak dampang itu dosa apa dua? Dia nak dampang. Dosa na farenung, dosa na toma boto, dosa na toma pangadian ari kong kami tunga-tunga melodam pe dampare pang Allah Ta'ala.
Bersama gai wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada apa yang Allah Taala? Tidak ada dosa paduang ni. Nanya ke dosa paduang ni ya bahaya. Dari kumate ki tuwatong kata pole mapadua pataplo nin pataplo sona sagama tadi na terima pasumpata mate ki ranner wonni patapulo yar ka teluplo serawanin na pole tama sanro mate ki mate kapere kina sagama ta. Maduanna ya masahuri maku ke kajajangi dosa nangga biasa mitau nangga enteng itau ya naritu sobokang yari ke bahasa lainna rasyuah ya nasi dilasa ima aku kemal lebba ripalau mala bitama nangi di tolinoi gangkana resena tau pego engi masogo yar ka rasyuah na pinading mana ni rilino labdi madiolo yero aga pura na pegau de pun na akhirat na pikolino na pinading ini wasilin ni rosogo kang magi na mega makukue pajaba korupsi na samagai watun na milo mancaji pajaba sibu ti mapesudi na palo modala nagangkan na mendre mancaji pajaba lari wi akal pada anna pabaluna lari akal bisnis na makadehi mapulo di biasa di kulaba nagaji di nasiagai nareko de wa koci de wa jepuri duina nagarai de nale sumodala gangkana tanyana puna-puna nanala mancaji pemimpin tanyana sabamelo pitang ilala de che patau ina yakya mancaji pemimpin nasaba dui si mata-mata nasapa mancaji pemimpin nasaba melo pasogi alina mancaji pemimpin nasaba alino nalung yana bahaya bahkan bangsa ni sokokange dampaknya luar biasa wasilin luar biasa sama gay makita ni matata makukoy aga solangi sedie kampung sedie negara yan narito korupsi egana pajaba itikka nasaba maga inala duina pakampung inala duina nagarai angkani alina man masimpa angkani pakampung itama kapedi-pedina angka matu bantu amatu untuk pakampung ina tipe si alina nala si padahal angka nagajinna maga nasaba wasilin nasugukang riwattu meluna mencaji pajaba ayana bahaya lade harus ini niri matapoy paling lain kita pun Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 100 punarua. Akai nania aja pada mandri warang parana menang ripalau ngemu nasaba andre masuru andre haram nania aja to pada muparapa iritu eri hakingi saya kwamangi muandre saisan na po dari warang paran na tawin na sabat dosa pigo engkau menang tema kepada musanna ya ime kajajang naisani makatanya nunna lomo bi makarakarangi naisani makada saala kai mi lomo bi makarakarangi gangkana kajajan biasa ngesogo menyogo nisatanya tanana na ya kamilo hamala tanana tawe gangkana nasogo hakingi ya kadang regulut az-zahabi aja lalo mupusipa minyak woi aja lalo timusapa ya rutama kada mencari muka aja lalo mupego iriasan ngesogo untuk lolongangi apuna-punan atau padahal ang kamakina sa misang tisa sahalala na tisa saharana na yakya melok imale makuniro jadi wajib ki hati-hati nasa magay narik ko angka ki mutamalan na gulungangi ipacalan atau pang Allah Ta'ala latu kiki matalun na tasyabu tiasa tasyabu yan naritu sedia urani kidumakun rai ya urani kidumakun rai biasa kini taurani pakai nama kunrai ya rega tabalai
buat makun rek kedurani ya nasanya nyarina gaul gangkana menganting-anting ni baju makun rei ni bedak makun rei ni palampir ni gemak na pisaman ni soal makun rei padahal kurang ni lupu ya bahkan angka tahun atung kepelupi pengaruhnya supaya setongi makun rei ini bahaya ladai agak biasa patur pacalange riolo nasaba angkana wawang puji pada nama tu burane pada burane makun rei pada makun rei angkana mari icalla mak bampang iwanuai biasa memperkada makali aja dia mampara kita nanti ikut jam ya aja nanti makampara macerama belum tentu tamamu surga ikulah belum tentu makasih maka agama ta watawasau bil haq dek nak kada makasih pumapang aja eta mau surga mapang aja niki marang ngaranya waktu apa aja kin sama gai nun le jaji idi pegau ja nayakya wasilina jata nakan namana ngitolengi idi pegau adorakang nayakya wasilina ro adorakata nakan namana tolengi tidak mungkin idi pegau adorakan ini banakanna sama gai yana biasa aku tanangi surah Allah taala maka dia puang magai na mucal la yaro tahu na de kasiga kesalana tanyali na make pegau yaro salang Allah taala coba jauh kesalan na bere-bere ya kana jauh kesalan bere-bere iking beko bere-bere na galusur bere-bere maka de imaga mo bulusu mo sai bere-bere tanya tu miki ko tu si di miki ko tu maka to ni tu itu berapa tahu nampak tu pacalan apa Allah taala nasaba i tabawam mi gok mungkar nade yang parang i tani tahu kilo makun re urane we kilo burane makun re na kacawa-cawa mi tatajang ni gitu napas sempung aki pengalahu taala pacalan dan tuan-tuan dari makon dipakasingi wi nasaba ihe makuku ite samanna na bangga-bangga kan ngari ko angka tau burane puji pada nurani bahkan apindri ni happy apindri internet si kado-kado pada nurani ni makunre makoto bahkan mega ni barita makuku yang kali makunre pada makunre pabuting nauzubillah min dzalik sina taala bina Allah taala